Allah. Salamat. Salamat kayo ha. Salamat sa kaya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday guys. So guys, happy birthday. Sa pang make birthday. Ilay Lucy. Hagkoyat ba? The idea of a perfect Christmas. Malamig kaon no salamig kayang chicken cordon ag itch kabichi ni Maria. Nag-start kami sa abuang karaoke no. So namili na si Ma'am Shitin og song. So manaw kanta first ang ikanta is pang Pasko giday kaning Christmas by Jose Marichan. then the second one is Give Love on Christmas Day gid no kay karon ting Pasko na gid no maghinatagay jud tas tong gugma. Ting-puting Pasko. Ting maghinig og maay ta. No hate just love sabi ka ni Chomie Hospital. That's Jomie Chomie Hospital. Kay og dili ta magpasko, ma-hospital pud ta. Charot. Simula hindi na umasa ang pusong nag-iisa. Pasensya ka na. Pagkagaling-galing ay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo. Laban sa introduction, no? Hey, what's up, mga men? Good Good morning! So, karon it's Auntie Daya's birthday! Happy birthday, Auntie! So, pila na yung edad na rin? So, limot ni guys, mga tanong sabi kong pila niya yung edad karon. So, na si Chin! Naratubalik guys. So, dito sa gawas kay atong 1 ounce dito ining galuto. Teneng! Tara, wait lang guys. Maghihiwa lang tayo guys. Panghatag-statag sa nina. Panghatag naman ko ng mga pang bata to ining no? So maghihiwa lang tayo guys. Yes. Buntis talaga sa dito ining ay sa may mahatod. So, bibili ako ng Sprite. Ayo. Kuan niya, asukal duha, tanang tagdos. Asukar Ah, o kamay nga sentral. Wala mo ka asukar na sentral mo. ano lang, Sprite. Sprite nga Gamay isa. Then, isa sa magic sarap. Sa pagay gani. Magic sarap. Then, magic sarap sad. Ginagawa. Pang. Teneng. May sukar sentral na. Kamay nga tagdos sentral. Sige, bala. Luma naman ni. B, bagon Francis, B. Ay, guys, ito yung pinili ko asukar at magic syrup. So let's go na guys. So guys, declutter na kami sa mga daan ng mga clothes kay Nandiyan na yung ilis ko. Mga saging. So lamig yan saging guys. So guys, ready nito ta sa tong humba guys. So ako ipakita niyo sa mga recipe sa akong humba ra sad. Na pa nag-vlog guys no. So una na to ipakita. So may una ibutang ko.
ang karne. So, pasensya na guys, pati chemical na rin guys. So kaning carrots guys. Optional lang ni guys kay para di masayang ba ako na isa sili espada, tapos sibuyas, lagay na natin yan. So, dagdagan pa natin yan. Magic sarap. Baka naman. Tapos, lagay din natin itong oyster sauce. Tapos, akin yung patis gang. Tama lang guys ha. So ilagay na din natin itong suka na gamay sa. Ilagay na natin itong brown sugar guys para matamis-tamis. Tapos masim-masim yung ating. Tapos makalang-halang kasi may silis-paday. Tapos last step guys ito. Sprite na tayo. Sprite. Si J-Hope ba? Sprite para si J-Hope. So guys, tapos naman na itong kung isalang naman eh. Ayan nyo guys, tingnan nyo yung ating kalan. Naglalagab-lab na. Yes. Naglalagab-lab na ang ating Yan. kalan. So let's go na guys. Mm. Tapos dito na tayo guys. Guys, lami kay barbecue ang ilang saging. So guys, may nakalimutan tayo. Ilagay yung black pepper pala dito. So lagyan natin yung black pepper guys. Kasi nakalimutan ko kanina. Uluto sa pansita. What are you doing? So ito na guys, nagkuha na ako ng tubig. So let's go na sa pansit guys. So i-umol mo natin ito si Donnie. Salamat. Di ato lang pa kung malisa. Sige, ano na. Salamat kayo naman. Sige, salamat. Salamat kayo ha. Salamat sa kaya. Sige. Okay, then, nasa yung saging, 4 kabuk avocado, and 3 kabuk saging. Then, sa nalimtan. So dati nalimtan day guys, kuhaan guys ang laurel. So ito guys, banana blossom. So, naala ang chicken cordon. Guys, doon ito inig na ay Milo guys. So, naadi ay kay kani Lao. Ay, naasay tanom. So Dagan kayo guys. Thank you good. Thank you good ni Kuya Minik og ni Auntie Daya. Happy birthday. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wala na, dagan pa dyan kinikid. Asa mo mga tanong? Tara ako mga tanong. Nindot ko din kayo siya guys. Wala pa. So guys, karon guys, kay naadri sila niya. Hi! Happy birthday, si Daya! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang higda pa ni kay Kuan. Nanghigda pa kay wala pa ang pagkaon. Wala bang litson? So, happy birthday guys! So guys, happy birthday! Azap ang make birthday! Azap make birthday! Kang balikot sa tayo tayo. And this is Sika, pwede mo sa dadalala. Iwalaya na lusi. Hagko yan ba? Ulit.
Happy birthday, Ate Daya. Happy birthday! Ate Daya. Ate Daya. On ka cake. So cake na mo guys. Ina ba? Happy birthday, Ate Daya. Happy birthday, Tita Joy. Uy, Ate Daya. Ano Tita Jutin? Na happy birthday, Ate Daya. Happy birthday Tintin. Ate Daya. Happy Gindan. Ate Daya, Daya, be. Happy birthday, Ate Daya. Happy birthday, Tita Daya. Happy birthday, Tita Joy. Happy birthday, Ineng. Birthday mo kanan. Walang samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Nangito na mga amahan, daghan kayong salamat Lord God. Dinig pagkaon nga niya sa mga atubangan karon Lord. Daghan kayong salamat tinigkaan Lord. Sa tanang grasya nga imong gibubo sa among pamilya Lord God. Daghan kayong salamat Lord God. Labi na sa may panglawas Lord. Ngayon man usab Lord, dinig pagkaon nga niya sa mga atubangan Lord. Nga imong kaning panalanginan nga unta makabasko sa among mga panglawas Lord God. Amo usab pa ngayon diha kanimo Lord God nga unta si Ma'am Daya sa iyang birthday nga natawhan Lord. Imo siyang hatagan og may panglawas ug dugang pang grasya Lord God. Yun man usab Lord daghan pang birthday nga maabot sa imong kinabuhi. Kining tanan amahan among gipagayo kanimo gipasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ate Daya. Birthday, Ate Daya. Birthday to Dario. Tayok na! Blow! Tayo, pag ganun na tayo. Sige lang. Ipa-Edward. Let's happen Sunday. Ubi ba? Bakit dalawang tanggal? Bakit nila Maria kay kita nagakuha. Later. Ayos, nandito po kami sa itaas ng aming balcony. Naikan may mga silingan. Merry Christmas! My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Looking through some old photograph, faces and friends we'll always remember. Bunch of busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparking lights all over town. Children carols see the air by the Christmas tree. A shower of stars on your hair. So hi, what's up mga Meg? Vlog takeover. So I just want to greet Ate Daya a happy birthday. So we wish you nothing but all the best in life. So I'm with the only one, Ninya Gay Balansag. And she's celebrating with us. Yeah. Kay magkuan humalamig kaon no sa lamig kayang chicken cordon og ichkabitsi ni Maria. Iskabitsi ni Inday Maria no. So salamat kayo no. Salamat Ate Daya sa blessings. So right now at this moment so nag-videoke nami. Nag-start nami sa abuang karaoke no. Nag-karaoke nami. So namili na si Ma'am Shitin og song. So manaw kanta first so ikanta is pang Pasko gid ay kaning Christmas by Jose Marichan. then the second one is give love on Christmas day gid no kay karon ting Pasko na gid no maghinatagay jud tas tong gugma. Ting-puting Pasko. Ting-puting. Maghinigog maayta. No hate, just love. Sabi ka ni Chomie Hospital. That's Jomie. Chomie Hospital. Kaya ug dili ta magpasko, ma-hospital pud ta. Charot! So, see you later everyone. Again, happy birthday Auntie Daya. Red wine. All I can do Cake! simula ganun katuloy na wala upang
tagumpay sa agos na isinulat ng paghilak. Mamalang Nandito kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at kinhawa, 1669 kasama. Puno na lamang Much later. ang tingin at ito magalang. Disco naman eh. At kagaling-galing ay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo. Nais mo pa ako kung mahal. Kanina'y nalibat lang at bigla namang nawala. Later. So guys, this is our mango. So, i-harvest nila ako dito sa mukha niya. Atong i-open guys, og hinog na ba? I-check na to. Okay. Siya guys ay hindi pa siya mahinog guys. Pero meron ng isa guys na parang hinog na siya guys. Wow. Kanon ta Yan, hindi pa lagi na lagi. Ayo, tagot. no. Wala na latang uban. Tagak mo kuning guys. Butang na ito lamisan ning kay para kanon na nila. Lakuloy na ni oy. Tugnaw ko. Butang mas lamisa ka ni mga ani oh. Kanila ibilin kay matakdan man agod. Kani ay madalan ni kaon. Ako na. Kano na niyo? Hulo, buntis. Tomorrow. So, that's it for today's video, guys. So, thank you so much ni Auntie Daya and hinaot nga nalingaw kasi mong birthday, and shout out kay Francis Matthew TV and kay Ma'am Beth Tolentino from Roma and kay Auntie Berry, si Ate Aya de Castro, Ate Janeline de la Cruz, si Tita Faye, Sir Gilamags TV, Kuya John Harvey ug sayang kambal Kituham. So, abangan niyo bukas yung aking video, guys, kasi maliligo kami ng dagat. Sinong kasama mo? To Inming. And now, bye-bye. And I thank you. Yep. La 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 la.